Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abaminisitiri b'ingabo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biyemeje gushakisha ukuntu hahurizwa hamwe ibikorwa byo gutoza abasirikare ba Ukraine. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abantu barigishijwe bakaburirwa irengero, ishyirahamwe Focode biravuga ko mu myaka 2 ishize abagera kuri 80 banyurujwe mu Burundi. Turanumva n'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Victoire Ingabire uvuga ko hari abantu bane bakwanaga nawe bashimuswe kugeza ubu bakaba batari baboneka. Urukiko rwo muri Kenya rwategetse ko akanama k'amatora kemerera abahagarariye utavuga rumwe na leta Raila Odinga kugira ngo babone uburenganzira bwo kugera kuri mudasobwa zakoreshejwe babarura amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite yabaye mu minsi ishize. Tubafitiye n'ikinamico urunana mwe mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu munsi. Amakuru yo kuri wa kabiri tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani turayahera muri Iraq, aho igisirikare cya leta cyavanyeho amategeko y'umukwabu cyashyizeho mu gihugu hose nyuma yaho umuvugabutumwa w'idini ya Islam ukomeye Muqtada al-Sadr asabiye abayoboke be guhagarika imyigaragambyo bakoreraga mu karere karinzwe cyane kazwi nka Green Zone. Mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu, Muqtada al-Sadr ibyo yabasabye kubera ko yavuze ko iyo myigaragambyo itakirangwa n'amahoro. Yasabye kandi imbabazi abanya-Iraq nyuma yaho abantu batari munsi ya 23 bishwe naho abarirwa mu magana bakakomereka mu masaha 24 ashize. Nyuma y'ibikorwa byo kuzanyaho n'abashinzwe umutekano, urugomo rwatangiye kwa mbere nyuma yaho Muqtada al-Sadr atangarije ko avuye muri politiki. Abamushyigikiye bahise binjira ku ngufu hubatse ingoro y'umukuru w'igihugu kandi havuka imirwano iruhande rw'inteko nshinga amategeko. Tukomereze ano makuru mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe Focode, Forum pour la Conscience et le Développement, iravuga ko abantu batari munsi ya 80 banyurujwe bakaburirwa irengero mu Burundi mu myaka 2 ishize kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye ageriye ku butegetsi. Ibi bikaba bikubiye mu ibaruwa iryo shyirahamwe ryarungikiye umukuru w'u Burundi kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka abantu barigiswa bakaburirwa irengero. Muri iyo baruwa nyine Focode isaba Perezida Evariste Ndayishimiye gushyira mu bikorwa amagambo meza rivuga ko avuga yo gukingira abanyagihugu amabi bene nkayo. Navuganye n'umukuru wa Focode Pacifique Ninahazwe watangiye ansobanurira uko icyo kibazo kimeze. Twebwe twifuza ko boshobora kwerekana by'ukuri abo bantu banyuruza abantu abari bo, tukamenya iyo bahaniwe, kuko mu makuru dufise nta bantu bariho muri izo nzego z'igihugu bariko barakurikiranwa ku vyaha byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Abo bantu babuze mu buhe buryo? Hari abafashwe n'iperereza ry'igisirikare, hari abafashwe n'imbonerakure na bamwe bo mu nzego z'umugambo wa CNDD-FDD, hari abafashwe n'igipolisi, hari abafashwe n'urwego rwitwa Service National de Renseignement, urwego rujejwe igendereza mu gihugu. Abo bantu rero barafatwa bakaja gupfungirwa mu bibanza bitigera bimenyekana, mu nyuma ntibigere basubira kuboneka. Muri rusange abo bantu banyuruzwa ni bande? N'abantu usanga kenshi ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Umugwi wa mbere usanga ari abanywanyi b'umugambwe CNL wa Gatongwasa, umugwi ugira kabiri usanga ari abanywanyi b'umugambwe MSD, hamwe n'abantu bahoze mu gisirikare usanga bakegwa ko baba bakorana n'imigwi y'abagwanyi. Harabamwo abantu baheruka gupfungurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu n'abahungutse,
hakabamwo kandi na bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD yonyene. Ico tutahora tubona ubu 10% y'aba bantu n'abanywanyi ba CNDD-FDD. None ni ibihe bimenyetso mufite byemeza ko ari inzego z'igihugu zinyuruza bano bantu? Hariho abatari bake nko muri abo usanga bafatirwa mu bibanza bizwi, bagafatwa abantu bose babona. Nk'akarorero hari nk'umudandaza yitwa Christian Dizeye yafashwe mu kwezi kw'indwi, afatirwa ku kabare haji Bujumbura bita Calvados. Uwo abasirikare baraje baramufata ari kumwe n'abandi bariko barasangira abantu bose babona. Harafashwe nk'umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi yitwa Elia Ngomirakiza mu kwezi kw'indwi kwa 2021. Uwo yafatiwe mw'ibarabara ashoye amatafari ari kumwe n'abagenzi biwe, afatwa n'abasirikare, igihugu cyose kirabimenyeshwa, inzego zirabimenyeshwa, ariko gushika ubu nta na kimwe kigeze gikorwa ngo izo nzego zivuge iyo zajanye Elia Ngomirakiza. Ubwo n'uburero bukeyi ugasanga n'ibintu ubundi vyari biboneka vyoroshe gufata babatwaye abaribo. Hanyuma se ko muri rusange mushinja inzego z'igihugu zishinzwe umutekano, abo bayoboke ba CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi bo banyuzwa nande? Banyurujwe n'izo nzego nyene. Nk'akarorero uyu meje kuvuga yitwa Christian Dizeye no munywanyi akomeye gose wa CNDD-FDD, yaraherutse gutsindira isoko ryo kugurisha ivyuma bishaje byo muri Regideso, isoko ry'amafaranga menshi cyane. Hanyuma hakaba abandi bakomeye mu butegetsi bandi nabo bashaka kugurisha bene ivyo vyuma nyene ngo abimwake ku nguvu, baranabifatisha mu iperereza, bamara iminsi baburana. Uwaje kumufata muri Calvados yari umwe mu bagendanira umwe mu bategetsi bagwanira ivyo vyuma. Yari Pacifique Ninahazwe, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Diomede Nzeyimana yavuze ko atacyo bavuga kuri icyo cyegeranyo kuko cyateguwe n'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko agenga Burundi. Umukuru wa komisiyo yigenga yijejwe agateka kazina muntu we yavuze ko atabonye icyo cyegeranyo kugira ngo agire icyo akivugaho. Dukomereze ano makuru muri Kenya. Urukiko rwo muri Kenya turaza kugaruka ku Rwanda turebe icyo Victoire Ingabire mutavuga rumwe na leta avuga ku bantu bane bakwana nawe, avuga ko baburiwe irengero. Urukiko rwo muri Kenya bariho dukomereza rwategetse akanama gashinzwe amatora guha abakorana n'umukuru w'abatavuga rumwe na leta Raila Odinga uburenganzira bwo kugera kuri mudasobwa zahurijwemo ibijyanye n'amatora zakoreshejwe mu gutangaza no kubika ibyavuye ariko ababigenzura bakaba bahari. Urukiko kandi rwatanze amasaha 48 kugira ngo hagenzurwe kandi hongere habarurwe amajwi y'ibiro by'amatora 15. Umucamanza mukuru Martha Kume kandi yategetse umukuru w'igipolisi gutanga umutekano ukwiriye ku bahagarariye Odinga igihe ibyo bizaba birimo gukorerwa ahantu atazatangazwa. N'inkuru ya Richard Kagowe mugezweho na Victoria Uwonkunda. Abacamanza 7 bazatangira kumva mu mizi urubanza rujyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ejo kuwa gatatu. Nyuma yo kwakira ibirego 2, ibindi 3 rukabyanga, urukiko rwasanze bigize hamwe ingingo 9. Mu kiganiro rwahaye abanyamakuru uyu munsi mbere yo kurubanza rutangira, urukiko rwashyizeho amabwiriza agomba kubahirizwa arimo igihe cyahawe impande zose n'abazihagarariye mu by'amategeko. Wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yanze imyanzuro yavuye mu matora avuga ko itangazwa ryayo ritakurikije amategeko, avuga ko habayemo kwirema ibice mu kanama gashinzwe amatora kandi ko umuyobozi wako Wafula Chebukati atashoboye gusobanura uko yageze kuri iyo myanzuro. Bwana Chebukati yatangaje ko Ruto ariwe watorewe umwanya w'umukuru w'igihugu n'amajwi agera kuri 7,100,000, naho Odinga we agira 6,900,900. Reka dusubire ku kibazo cy'uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abantu baburirwa irengero bitabaturutseho. Reka mukanya twumvise ko bimeze mu Burundi, reka twerekeze no mu Rwanda. Icyo kibazo naho kirahavugwa, habayizweho ingaruka zikomeye n'icyo kibazo cyo kurigiswa cy'abantu barigiswa akaburirwa irengero, nacyo cyarahabaye kigira ingaruka kuri Victoire Ingabire umukuru nako umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Navuga nawe atangira ambwira amazina y'abantu bo mu ishyaka rye baburiwe irengero. Iragena Irimine wabuze
muri 2016 batubwiye ko hari abantu bamufashe bamutsindagira mu modoka y'ivatiri y'umweru hariya ku bitaro by'umwami Faisal aho yakoraga. Hari Twagirimana Boniface batwaye yari muri gereza ya Mpanga, ababibonye n'amaso batubwira ko hari imodoka yaje igaparika hafi y'aho yari afungiye kamenyeza muri iyo modoka. Hari imbere y'Imana kwa karindwi kwa 2019 agiye guhura n'abarwanashyaka twari muri CDFDD. Hari Vena Abayisenga yabaga hano iwanjye asohoka agiye gushaka amayinite yo gushyira muri telefone ye, turamutegereza turamubura. Inzego rero z'igihugu zishinzwe gukurikirana ibibazo nk'ibi mwarazegereza babwira ko bimeze gute? Twegereye inzego z'ubugenzacyaha zitubwira ko nta kintu na kimwe zizi kuri ibyo bintu. Ku bijyanye na Boniface wari muri gereza, nahuye n'abayobozi ba gereza nababwira ati rwose kunzi ko abantu bagiye bamubonye bamuterura bakamujyana mu modoka bashobora kwezi bwa gereza, mwatubwira nta cyo mubiziho, bakomeza nyine guhakana. Mbese imiryango yabo ibayeho gute niba mubasha kuvugana nabo? Turacyavugana imiryango yabo bose ibayeho ihangayitse, cyane cyane abana bato. Boniface niwe nkunda kubona abana be, abana ba Eugene, ndetse umwana wa Eugene we yagize n'ikibazo cya trauma rwose ku buryo agomba kugira umuganga umukurikirana kubera ko ntasinzira neza, ntiyiga neza. Kuva ise yagenda 2019 kugeza uwo munsi aracyabazanye na mama, papa ari hehe, nkeneye papa. Rimwe akirirwa ku muhanda ategereje avuga ati ngenda ashaka papa bandaze. Abana Boniface nabo kugira bagafiti kubona rero abo babyeyi b'abamama batabona icyo basubiza abana babyo babwiye bati papa ari he, ikibazo gikomeye. Mutekereza ko bazize iki? Icyo nyacyo ni ikibazo kizasubizwa n'abazaba barabatwaye igihe bazaba bari kubisobanura imbere y'ubutabera, kuko ntabwo namenya babatwariye iki, kuko nibyo navugaga, niba umuntu umutwaye hari icyo ushaka kumubaza wamubaza hanyuma ukongera ukamusubiza aho wamukuye, ariko iyo umutwaye ntumugarure haba hari impamvu wamutwaye. Rero ntabwo nasobanura ngo babatwaye kubera izi mpamvu, ababatwaye nibo bazabisobanura igihe bazaba babonekeye bari imbere y'ubutabera. Leta ivuga ko iyo umuntu yaburiwe irengero akaba ataraboneka aba agishakishwa, kandi ikavuga ko hari n'abajya baboneka nyuma bari baragiye mu mitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Ibi mubivugaho iki? Byaba bibabaje ko nk'umuntu w'umubyeyi nkabona Boniface wari ufite abana batoya uzi ko bari bamukeneye, Ndereyimana Eugene ufite abana batoya uzi ko bamukeneye, Irimine wari ufite abana batoya uzi ko bamukeneye, ko bagenda bagaceceka ntibashobore no kuvugana n'imiryango yabo, ntibashobore guhumuriza imiryango yabo. Ibyo ngibyo kenshi ntekereza ko bivuga bivugira. Bano bantu ni abantu mwakoranaga mu ishyaka ryawe, kubona baraburiwe irengero wowe nta ngaruka byakugezeho? Birumvikana ko imiryango yabo ari inshuti yaretse twakoranaga nabo, biraduhungabanya bikanatera n'abantu kuba, ariko tukumva ko tugomba kurenza ubwo bwoba. Ibintu bikomeye kandi bisaba n'ikiguzi gikomeye. Bari abantu tuvuga bane, Boniface, Eugene, Irimine, Venana banishwe, ndetse abo bose batanze ikiguzi gikomeye kugira ngo tugere kuri icyo kintu cyo kubaka igihugu kigendera ku mategeko cy'ubwisanzure aho umunyarwanda wese agira ijambo mu bimukorerwa. Victoire Ingabire, mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira bano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukomereze hano makuru muri Ukraine. Icyo gihugu kiravuga ko hari imirwano ikomeye mu duce hafi ya twose tugize intara ya Kherson yigaruriwe n'Uburusiya, aho ejo byatangajwe ko imirwano yo kwibohoza yatangiye. Amakuru mashya atangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Ukraine avuga ko umunsi wose w'ejo muri ako karere hari ibintu bikomeye byaturitse, byakomeje guturika kugeza mu gitondo cy'uyu munsi. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana umwotsi w'umukara uzamuka mu kirere cyo mu mujyi wa Kherson. Mu ijambo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagejeje ku baturage b'igihugu cye, yavuze ko ingabo z'Urusiya zafashe ako karere niba zishaka kurengera ubuzima bwazo zigomba guhunga. Ikigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi cyo mu Burusiya Gazprom kiravuga ko kigiye kurushaho kugabanya gaze cyohereza mu Faransa kubera ubwumvikane buke ku masezerano cyagiranye n'ikigo cyaho cyitwa ENGIE. Mu gusubiza, Minisitiri ufite mu nshingano ze ingufu z'amashanyarazi akomoka ku masoko adashira Agnès Pannier-Runacher
yavuze ko bigaragara neza ko Uburusiya burimo gukoresha gaze nk'intwaro yo mu ntambara, maze yongeraho ko Ubufaransa bugomba kwitegura ko bushobora gufungirwa gaze burundu. Ubufaransa n'ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi birimo kugerageza kugabanya gaze y'Uburusiya bikoresha, cyane cyane mbere y'uko hatangira igihe cy'ubukonje bukabije mu gihe ibiciro byazamutse kubera intambara yo muri Ukraine. BBC gahuza miryango noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Duheruka Murebwa yarabazwa n'ubushinjacyaha iby'urupfu rw'umwuzukuru we. Hagati aho moto ya Bushombe ikomeje kumugora, ari nako abaturage binubira ko yangiza ibidukikije. N'urunana. Ariko simva n'amahito y'ubwose bwegirana. Ariko se abanza byanze bo bitanga se. Umuntu yahura na nyirango moke mu gitondo bigatanga ikikoko gitelefone. Nyirango moke kandi n'uwo. Ariko wanditse umugabo. Si wa mukicuru nyine bakaremera se. Bakarembera nagize ibyago umfubirana nawe rwose agiye mu misa ya mu gitondo. Njya numva bavuga ko awutera ariko sinjyabe agaciro busho nakasi ka umuntu mu yajya gusenga koko ubwo yagutera mwebwe mwabagabo mwe komera komera remesha we niko kumbona se bushomba korogoshora moto y'abapfiriyeho uko bibona nyine yadupfiriyeho niko zurereme karame uzindukiye ngiye kuri ribu kureba Murebwa yire ngo kuri ribu aracyafunze se aracyafunze Stefa yo naratakambye navuze ko dufite bandi bana batoya ntashobora kwita hadahari, ariko sinzi ko hari icyo biri gutange. Sinzi rwose niba bari mu murekure cyangwa se bakamumanukana na wa mugore wamukuye ibyinyo. Yo ariko rero ruremesha nuko mushobora kuvuga ngo nukubishima hejuru, ariko rwose uriya mugore we yakoze amakosa akomeye. Ni gute yagiye ukuza umwana ibyinyo koko akarinda ubwo ahaburira n'ubuzima, kandi abajyana mu buzima rwose badasiba kubibuza abaturage ibyo bintu kuko ni yarabizi. Ayo ni amakuru twese dufite, bahora batubwira kwihutishiriza umwana kwa muganga cyangwa kumujyanama w'ubuzima igihe cyose agaragaje ibimenyetso by'uburwayi. Mwakwishecekeye mwabagabo mwe ko nta kizana nk'ibyago. Yego nta kizana nk'ibyago, ariko rero ndakumva reka nawe nkugaye rwose nkugayira imbere y'uyu mugabo mugenzi wawe. Uhora unyumvire hariya witwaye nabi. Nihe nitwaye nabi se? Ningeze utamugaye busho. Nta nutamugaye rwose ndabuze iki rwose. Ni impamo ya Mungu rwose uri kugabo. Nakoze iki se kandi rwose? Nakoze iki nta n'isoni? Ni ukuri kw'Imana ishobora byose ngiyewe rwose sinigeze menya igihe bajyanira uriya mwana kumukuza ibyinyo. Rureme icyo si cyo kibazo. Ikibazo se ni iki? Turakubwira imyitwarire wagaragaje umwana amaze kwitaba Imana. Ni ukuri biriya n'ubunyamaswa ndetse birenze n'ubunyamaswa. Kubona wanga kugura isanduku yo gushyingura umuzukuru wawe. Si ariko si byo kandi se urumva se atari ikibazo. Sinzi niba nabyita ubugugu kuko birarenze rwose. Umuntu ukunda amafaranga kuruta umwana yabyaye koko. Sha ura wumvise bitagusebeje koko. Mwevogera ntimuzi bazo umuntu abaracema mwabagabo. Natanze amafaranga menshi cyane rwose uriya mukobwa arimo bitaro ku buryo ariko ku buryo wowe Ruremesha ubura amafaranga yo kugura isanduku koko. Naso niko kukanatinyuka ukavuga ngo umuzukuru wawe ngo bamuhambe ngo mu kirago nyine ufite ubushobozi bwo kugura isanduku nkawe koko. Abantu twese twemera Nyarurembo ashegende tu. Uti bikugendekeye bitese kuhise ugaruka hano Stefa? Moto ya Bushombe dupfiriyeho ahubwo rero agiye kuyikoresha nyine nanjye ndagaruka aho ikirira arambwira tugende. Ese niba ari uko bigenze rero ubwo ngwino tujyana aho naringiye. Aho ugiye numvaga ntashaka kuhijyana. Iyo ugeze wahambwiye Nyiramari nyine ndashaka kunyarukira hakurya hariya kureba ya sambu iwanyu baduhaye. Numvise ibibazo by'ubutaka budakoreshwa byarahagurukiwe, ubwo rero natekereje ntisambi maze igihe kingana gitya idakoreshwa. Ntuwagerageza nkanyarukirayo nubwo ntashobora kuhahinga, sinabura uwo mpatira agahinga tukagabana. Igitekerezo cyo ni cyiza ariko we kwigora Nyiramari. Niyo kwigora nkomeze ntere iyo Stefa. Erega nubwo ntabona uhahinga ngo tugabane umusaruro, ushobora kubona uhakodesha akampaye amafaranga nkayikenuza mu bindi. Ibyo bindekere mbikurekere se ubigenza ute? Isambu ni yacu
tuzayihinga. Stefana kuhinga ari uko udafite ibiraka nkaba ntashobora kujya guhinga iyo bigwa ngo mbagare nanasarure uretse tukahatanga hagahingwa n'ababishoboye. Nakubwiye ngo bindikire Nyiramari, ngewe umurima nzawuhingisha mbikurikirane kugeza imyaka yeze. Uraba utambeshye kuko twabipfa Stefa. Ariko se ninjye ubikwibwiriye. Mbabarira cyane. Nintarara ngiyeyo rwose nzazindukira ejo. Nshakisha abahinzi bafite imbaraga rwose bahinge bahatemure. Mutihangane. Jabete, kariya kana nari nzi ko nagakunda ariko kamaze kwigendera nabonye ko nta muntu nakunze nkako. Muteze kuko wambabariye. Ihangane n'ukuri. Hakuze ukuntu umwana wacu yapfuye ababaye cyane Pete. Cyageze ihangane n'ukuri. Yararibwaga cyane akarira. Ko nka byari byamunaniye kwera uko yari ameze mu kanwa. Ihangane wirira mute. Reka twihangane n'ukuri byararangiye. Uzi ko namutamikaga ibere ntabashe gukurura kubera kubabara. Mu byinshi umwana wacu umenya harimo n'inzara Pete. Ihangane ukuri. Uzi ko yanguye mu maboko ndwana no kumwonsa sinamenya ko byarangiye. Ubu ndicuza impamvu ntemeye ko bankurira umwana ibyinyo. Aho ndi hose ndakomeza kumva amajwi y'umwana wanjye arira Pete. Kuki nabyemeye kuko kandi Benita yari yarambujije. Shamute. Inzerega ntibwira umugenzi, twese nta wari uzi ibizaba. Umwana wacu turamubuze. Mama wacu nawe mu buroko kubera kumukuza ibyinyo, dore nanjye inshingano ze zose zindi ku mutwe. Ubuse ntabwo ni ukwihangana. Umwana wanjye we Pete ndumva nkumbuye umwana wanjye. Nukuri ihangane mute. Ihangane nuko yatagiye mu ijuru akana kacu. Nukuri sinari nzi ko mukunda. Ihangane mute. Ihangane. Yaramaze kuba keza. Mute nuko igerageza ihangane. Asigaye ansekera akanganiriza. Ako kuko warekeye mute. Akanyibagiza Fistera none yarigendeye koko. Wambabariye ntukomeze kuvuga amagambo y'agahinda gutyo kuri gutuma nanjye ndi. Mute mbabarira n'ukuri ihangane. Turi mu bihe bitoroshye by'ibigeragezo ariko ntacyo twabikoraho. Umwana wacu nyine yaragiye ntabwo ntitwanamugarura. Gerageza rwose ihangane. Ntushobora kubyumva Pete. Ntiwabyumva kuko ninjye abanaga nawe amasaha menshi. Nibwo mbona ko yari umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Ndabyumva pe. Ihangane. Mana yanjye wabikoreye iki koko? Kuba ruzi ko ndwaye fistile kubera kubyara uriya mwana. Ko wari waramumaye kuki wamutwaye koko? Ngo iki busho? Erigura bivuga byishimiye nkaho utabona ko ari ikibazo. Nje ariko sinumva ari ikibazo kiri. Umuntu wese agomba kugira umwihariko we. Sha. Winguka ahantu abantu bose bagakorora abishoboye bakiruka bagakizwa n'amaguru kubera imyetsi moto yawe itumura none urumva byishimiye busho. Aha nakubwiye ngo umwihariko wanjye yewe. Rwose nkugiriye inama busho. Washaka umukanishi mwiza w'umuhanga akayigukorera ukareka kugenda uhumanya ikirere n'abantu rwose. Nge nyirayo rwose nta kibazo mfite. Ariko nizere ko ari rwa rwenya rwawe busho. Anyereka tubireke. Iby'imyotsi ya moto yanjye sibyo binzanye. Narinje kwiyogoshesha ariko ndabona Patrick nawe uhari. Ba wicaye gataraje haraho nari mutumye. Ubwo masanze boss ariko nubundi ubwo reka mbiprofitereho mvuge ngo murangabanyiriza. Kuko busanzwe rwose Patrick andira mu mibare. Akurira mu mibare atese busho. None se nkubaze. Ku musatsi wanjye usigaye kuri kimwe cya kabiri cy'umutwe ubwo urumva mutamenda. Ariko bushobozi wabaye ute ko? None se sibyo. Ngo umusatsi usigaye kuri kimwe cya kabiri cy'umutwe. Wabipimye byari se. Anyway, tureke iby'urwenya. Reka mugezeho igitekerezo mfite mu gihe dutegereje Patrick. Busho, reka ko twigeze kubyutsa club yo munsi y'umunyinya igakora igihe gito. COVID-19 igahita yituramo bigahagarara. Urabyibuka? Ndabyibuka. Ariko ubu ndashaka kuyibyutsa rwose kuko urubyiruko rukeneye kwigishwa. None Karame. Ibyo nyine uzabijyaho inama n'urubundi rubyiruko. Nawe se ushombe ko ntisaziye ko ibyo bintu urumva ari ibyanjye. Erega bushombe wowe nubwo ukuze urubyiruko rw'inyarurembo rwose rufite ukuntu rukwiyumvamo
ku buryo nifuje ko wagira uruhare runini muri icyo gikorwa. yewe ndaza kubitekerezaho nzagusubiza kuko urabizi umuntu aba yiruka hirya no hino rwose ashakisha imibereho. Ni byiza gushakisha imibereho ariko duheze muri ibyo ntitwite ku buzima bw'urubyiruko ntacyo twaba dukora rwose busho. Ubitekerezaho rwose umpe igisubizo bidatinze. ndabikora rwose nye. Wibuke ko impamvu yo kubyutsa karabu yo munsi y'umunyinya ari ukugira ngo dufashe urubyiruko gusobanukirwa ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere, kwirinda ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe. Ndabizi rwose nye. Wibuke ku byabaye kuri njye abanyensi maze kuba umwangavu. Aline, Mutesi, Petero, utekereza aho Cedric ageze ubu ngubu. Maze uze turinde Claire na Obama bari mu myaka y'ubwangavu n'ubugimbi. Rwose ntibazahure n'ibyo bibazo. Ariko gukomeje kunyicara imbere ntari gwibagirwa ko utetse ugashiririza Pete. Mama cyakora ndishimye pe. Nukuri kose ndumva niruhukije. Ubwo ziko nari mfite ubwo nzi ko bagiye kugufunga igihe kirekire. Ntazo ubwo nari mfite Petero we. We. Sinjye wagiye kumva nkumva barampamagaye ngo sohoka. Ko wamaze kugusinyisha nagiye kubona nkabona urandurutse nta n'inkweto wambaye ra. Nari mfite ubwoba ko bari bwisubiraho bakambwira ngo nisubiremo ururimi. Muri gereza. Uzi umupolisi uri hariya yakomeje kumbwira ngo ndi umunyamafuti. Ariko nibyo. Ngo ni gute muri iki gihe ngo utinyuka ukajyana abana kwa magendo ngo kandi babambura ubuzima, ngo dufite abajyanama b'ubuzima, ngo dufite poste de santé, ngo dufite za centre de santé hafi. Yavuga gukura ariko mama. Yewe bakwihanangirije numva ashaka kuvuga ko atari we ari uriya mukobwa w'igini Mutesi. Umva kandi igini rihese kandi ruremye. Mutesi ariko buriya mwe mubona uriya muntu atari igini ryigize umuntu urikaza hano kugira ngo riduteze ibibazo. Nanga ko papa yashakiye ibibazo aho bitari. Rekera aho ngaho kurwa umutoka. Urumva ngewe nafungiwe amafuti yanjye saa yundi umuntu wari we wese. Urumva iyo njyana umwana ku mujyanama w'ubuzima cyangwa ku kigo nderabuzima nta bibazo binari guhura nabyo. Nyamara amagini arakoresha. Ubu ko Mutesi afite ibibazo bimuhagije wahetse gukomeza kumutuka. Rega uramuburanira. Ni igini rimwe, ni igini kabiri, ni igini gatatu, kane gatanu ni igini. Uremesha warekeye aho ngaho gutuka uriya mwana w'umukobwa umufatanya n'ibibazo yahuye nabyo byo gupfusha umwana we. Urumva agahinda afite kadahagije? Tekereza yumvisha umwita igini koko. Nicyo ni ikimenyetso cy'uko ibyo mvuga ari ukuri. Ni gute wowe murebwa yire nzi utinye kukavuganira Mutesi n'amajoro umaze iminsi urara muri gereza koko kandi kubera we? Ni gute? Ngereka nigendere rwose ndumva amagambo avugirwa hano ntakeneye kuyumva. Igendere Pete, igendere. Burya nawe uri maso bushobo. Imbaraga ziramutse mpita nkanguka. Ndumva zimuka bidasanzwe umenya zifite icyo zikanze. None se ubundi urumva zimuka bisanzwe koko kanwa? Bushobo kubyo tugiye hehe? Ndekura yewe. Ndekura ndebe impamvu zimuka rwose. Ndanze bushobo udasohoka ugakubitana n'igisambo kikagusatura umutwe. Ndekura yewe sinapfa gusohoka ndabanza ndebere mu idirishya. Niba ari mu idirishya reka mbyuke tujyane. Havuta nk'amakanwa. Ndegura buhoro cyane kugira ngo yiwe ndakange igisambo. Ubundi se ko numva imbwa imwe yacecetse ubwo ntiwasanga hamuka yayindi uherutse kuzana ariko iriya rero niyo yinyabwenge. Ndebera kanwanzi we, ndebera we. Yewe uzi ko ari abantu busho buriya bari mu biki koko. Umva kanwanzi de. Nta kindi kibazanye nuko twibira ihene. Ariko sinshobora kubihanganira. Iri joro ndici gisambo cyangwa cyenyicaye hose. Busho waritse gusohoka. Ndangira aho ngaho umuhoro wanjye wikanwa. Garuka ariko garuka urebe busho. Kanwanzi umuhoro wanjye urihe? Garuka urebe bushaka we garuka urebe kurungirwa ku kirara. Iyo wadatabara gahiritse n'ukuri bazi ijyanye baraca. Mudutabare yemwe mudutabare. Ayiwe kwa Bushombe ko byabakomeranye barabona babatabara naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni rero basheje amakuru yacu yo kuyu wa kabiri nako tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani. Mbere yo kubasezerana nabwira ko kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abantu barigishijwe bakaburirwa irengero. Mu makuru yacu twavuganye na Victoire Ingabire utavuga rumwe na leta y'u Rwanda uvuga ko hari abantu bane bakoranaga baburiwe irengero kugeza ubu batari baboneka. Twagerageje kumva icyo ibiro bishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rivuga kuri iryo bura ry'abo bantu ariko ntabwo twababonye. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza imiryango muramukira. Thank you.